too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Mcbrown. Keep watching Too Much GH. It's the best. Too much ashafo Ghana wahala jumedie ena ebre ason se munuaba musonfo ekuye sikapa enenso mede ebebesom ashafo eni etiefo munim se meje adwase dia na chese ensam a ekochi ekobreman ewoye maimune no ena mabone beda mede eba besom no so wetimi atwewa adwen ede afon na nsentem ye nyoma bebre na ekoso achese ye ensem bebre na ena ye nuaba na ama Mcbrown ye kuma actress what they and simbi etu eja efa ye nuaba seligali ye ne cases our case ye abaya henewa enam edin a okokọ frɛ no anase wakache ne se ne ho nye fene biom so ye buni na ema ye abaya no ne bo entimi andu so entimi ankonteni ye de pain na no wokom enu nti wo hwie enu me edigu ye henewa yi esom ema ye na mama Mcbrown kopie mu e Kingdom FM na enkomotwitwe mu no wokoka ensem ebi enade waba bonten edene nchemu ababetu edwase enya sam ena woka no nemum sei ena woka no a chese Ghana for bloggers ena adane nsem no na endi kan de betu odwa se ye nyane tie se na mama Mcbrown sem ye chire ni bia wode ne nsa ebeka ne ba magazine die ena sa school no wo be shut down no na chese ma ye kwampo ye de anu tumu ewe ka se da bi o na ye nim se ye de a entity ye efri sukum wo be to ba e wo fie wo be ye de teacher fon so e wo se wo mo so entity wo nkwada no emfa emma na wo kasa ensem we na se wo ba no wo pro anasa wo ba no ya nteatene no ana ya nchia no ama na ehunu eye ne left from the right na se aba akra no ebebenyini be ye kromfo obenyini ebebe ye nipa boni ni bia wo de sobo no ebebo acheche fo so wo mo na ntete wo maye anasa obeje sobo na ato ho so na wo hwe se de na ensem no ekona okotena eye ni United Showbiz so man na chese teacher kojo onso ni show no de teacher kojo so eba wo no so de trending issues dia akoso no ebebeto ono so snap no eso na ne wa pensem no na ma ye nuaba no take that opportunity to eja ese one kanda so wo be shut down any school bia wo de nsa ebeka ne ba no na mom wo ka akire mu se wo chire ni a wo de wonsa ebebo ne ba no sense wonim se emre bi ewo omanyi emu a kire se any kwan se wo chire ni wo betene wonsa de abo akwada na mom ada way wo ho no abetimi de atea akwada enti se one fa that way is now abetimi de atea akwada na legal ewo maimu na wo fa in a different way de wonsa ekokọ bro ne ba no ene obehu na wo ne ba no be feel school aba na ne chese teacher ni nsa na abia na fono ho abia ne na ho abia ne ho ne nsa ho ba bi dia ene wo sa teacher ni no ene wo de wo no wo be share trouser ba ko dress ba ko ene wo no wo sa teacher ni no wo be share na mom se school no ena wo ye de wo be close down aden se wo be close down school wadru ya hen ana se wadru pempe so ahia no wo betimi a close down school GSM mra no ena wo hwehwe se a teacher for de endi so na wo bebu GSM mra so de aba ana wonsa ana nyoma bia enka atene kwan eso wo de ba bo ne ba magazine no ono ho asem ena wo ka na bloggers ana se other personals no ena fa nsem no in a different way and I said the one more tia de fire and one more de den etu dwanemum enya sa na wo pe de achenemum wo kire se ekwan bone so a wo de ba bo ne ba no no na wan hwa ne bo entimi enyo so a wo sa tichani ne de enya atwede pa wo ne wo ebebo na no na still na wo de tu dwane kese Ghana for dodo na ase wo oye den de waka no eno na di kan ato wo mu den etim se de wo hu se ne sa so ne dwade wo hu se wo no so aba be social media
personal and access say wa be ye wo bi a just enkrofo 30 no enkrofo hwe no enkrofo pen asem into ofo say because of that nti no obetimi agina so e de akeka de wo pe bia because of that nti obetimi agina so e de aye de wo pe bia de a e na ye den bo boa de biara e da na ne ba na de eye den yam e ne se won pe se e teacher ni bi e de ne nsa e be ka ne ba na de e won anti school no won pe eye chirichiri ni a wo betimi e de sa eye won hye no aye den ato ne so a wonu nu bedi so na se wo pe ne ba ni ye yo wo pe ne ba ni nkoso na se won pe se eye woni eye suku bia benya asem dia ene na ne won jintum se eye de akwada do ko school wo ye de enya nkwa de ha atenatene e wo honom wo se yenye den yemfa ententu because bible mu krampon bible skwambo se chi akwada no kwan a won fa so na wanyini a won free eye ehum enti se wo ka se dia na ne se teacher ni bi antena wo ba na wo te ba no eye de wonye ye gya no na wo chimi ye gya no na wo ye de wonye na afi wo benyini na wo be ye panimponi wo benyini na brabo bone na wo ba wo de so bo no ebe kwa bo achechefo so wo man tenetene wo ba no ana se wa wo be blame wo se won sem a wo kan ye e na akwa yu kama ene de wo ba no wa ye de wa mane e de afri kwampa no so akokwan bone no so anam abusuafo na Mcbrown ensem yi won so hwan ese na wo hunu then I also so dwen e de efa ehum for brai e wo too much age your comment section like your videos na share e wo all the social media platform obetimi so follow ye e wo ye IG page at too much age _ ye Twitter hangout also at too much age _ Facebook so ye too much age e ho e na wo benya e ye all the videos any day ope baby na maka e ye nensa no so ye de beto ye IG page ho nto pa obetimi akwakote e ye nanum ense midin e de ekwe sikapa Mcbrown. The major prophet kun chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde. Asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwepe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura too much GH we did akose Japan e brepia mbese me TV me hwe too much GH omo de mufu a omo sports and as entertainment omo de mufu mo koso show mo no ani ba gide bia me da ma say love you me dey the Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembrem wonu me nka mo ni hwe too much GH mo ye too much na me so me ye am fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.